Nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza kaMeva, nina bendlove namandla, nina bendlonhle nophaphe ekhanda. Enhla nasezantsi efundazweni zonke khona eNingizimu Afrika kuma provinces ethu onke awu9 siyabengelela kakhulu nangaphandle kweSouth Africa, ngaba ise-Europe, ngaba ise-Africa siyabengelela. Le Black Live TV gama lohlelo ke sibuza ukuthi uthakathwe ngobani. Igama lami King Sichaka ngwalapha ya kaluqa. Semba ukuthi abantu baphilile ke baqhubeka basaseka basathanda bakunye nathi nje emndenini okhulayo. Sambanane ke siya ku 1 million subscribers. Ngiyanazi ke engage hlale njalo sinani kukhona bukhoma la kwi Black Live TV. Kodwa namhlanje akukho ngami kumalana nani nodaba kulabantu abalethile la soxoxa nabo sizwe ukuthi ngabe kwenze njani. Ubani uthakathwe uba kwenze njani? Yini acabanga ukuthi uyathakatheka? Sabona sisi. Njalo. Sikhona njani? Siyaphila. Sinosikompilo lwethu ke lokuthi abantu sibafihla amagama ngezizathu esithileke. Kodwa ke kukuwena mawufuna usitshela igama ungasitshela nokuthi ukhulelephi, uhlalaphi njengamanje, imfundo yakho nje eqaleni. Bapho wadlala nabo ucapha yana. Hayi. Igama lami ngizocela ukuligodla. Godla sisi. Ngizocela ukuligodla. Okay. So emakhaya la engikhulele khona kusemeva Mhlophe. Okay. Ngikhulele khona ngafunda khona from primary to high school. Then ngase ngiza ngapha eThekwini for ukuqhubeka nokufunda. Sure. Yeah. So njengamanje ngifunda lapha eDUT. Yeah. Wenzana eDUT? eDUT ngenza i-safety management. Safety management. Someone olapha ekhaya ka understand what is the safety management? So ke wenzani? So no, i-safety management isuke sidila kakhulu especially emsebenzini. Ukuphepha kwabasebenzi benze sure ukuthi bayivikele exactly yonke leyo nto leyo ukuthi bayivikela nemithetho bayayilandela ngendlela. Yini laba lesihlahlala embashala lapha kwi-contract? Yazi ngangasebenza kwenye contract khona umuntu engagcina ngasamthande kahle oyi-safety officer. Oh. Maka bona ugqoke ibhuzu eligugile uyaxosha goduka. Yona umsebenzi. Phela ngithi phela iguzu masima ukuthi usuyalibona selitshekile noma selithe ukulimala kumele usheshe u-report konizothola amashekisi. Ngoba phela lisekho right mase linjalo uzokulimaza. Ngiyakuzwa mntama. So wena ngasikhathi ufunda lapha emabangeni aphansi high school primary umqondweni wakho kwakuvele kuhlobo lomsebenzi ufuna ukulenza lo. Cha. Nje. Ngithatha ungibeke. Akaze mina ngikhula nje ngangithandela ukuyidwebela. Ngangidwebele izindlu. Uyabona nje ngangithanda lento ye-planning. Uthola ukuthi makuthiwa ekhaya mhlambe ngelinye ilanga nje ubaba kwakuzokwakhiwa indlu yakhe enkulu. Ngathi indaba ubaba engangivumeli mina ukuthi ngidwebe. Sibone ukuthi like ubaba angichazela ukuthi ufuna indlu yakhe sibe kanjani. Then bese ngiyidweba ke mina ke then bese sihamba ke soyiphasisa. Wawuyivuma nkosazana. Hayi phela into yakho ngeke uhlale ungayenzi. Manje kwajika phi nowayenza wabona ukuthi akufanele iqhubeke na? Hayi yabo mase kuthiwa ulapha esikoleni sekumele wenze kahle lezi zinto ekuthiwa home mathematics no physical science that ama points angavumi then ugcina uswehlela ngezantsi uthi hayi ngiyavuma. Okay. Kwaba ile challenge wakho. Yeah, kwaba ile challenge uthi hayi angizama ukunye ngoba sengathi induku ngiyivuma ngala. So ekhaya la ukhulela khona nikhulela bangaki uzalele emshadweni bakhona odadweni bakhona abafowenu benicapha nakusale beniphila impilo normal beniphila kanjani ekhaya? Hayi ekhaya besibaningi nje. Besibaningi nginosisi nginobhuti 5 ubhuti abawu5 osisi abawu5. Ngikhuthele ke emshadweni. Abazali ngeke. Hayi angazi. Okay, ngiyaqhubeka sisi. Yeah, so ekhaya besingekho rich and besingekho poor so beku right nje yonke into. Yeah, ngisho nje ukuthi hayi beku right. Ngikhule kahle and ekhaya bekuyindawo umama uyathanda kakhulu inkonzo so besiya njalo esontweni ngesonto. Yeah. So ufika kwakho eThekwini ulethwe straight isikole nje kuphela. eThekwini ngilethwe straight isikole. Asikho isihlobo enginaso la eThekwini and even umama wayinqaba ethi ngiyasaba ukuthi uye kude kakhulu ngoba what if khona izinto ezenzeka layo lapho uyangidinga ngokusheshsha mina ngikude kanje. Kosho khona ukuthi phela ha kumele si explore. Uyidinga lento. Yebo. So far eqaleni kwakho ukufunda ama challenges obhekane nawo lapha ufunda khona njengamanje
athini mhlawumbe omunye umuntu omfundi nawo ongathi no lento akhuluma ngayo nami ngiyayazi? Number 1 nje peer pressure, vele i-peer pressure ngithi khona from primary to but mase kuze evarsity hayi kuba wesi kakhulu. Yabona abantu ozohlangana nabo izinto abazenzayo mhlawumbe ezinye uyaqala nokuyibona uthi hawu kade mina ngingane intombazane ngiyakwazi ukwenza lokho. Yabo uthola ukuthi abangani seniyaphushana nawe uzama ukufitha in ukuze bengangibuki kabi ukuthi mina ngiyayitshela in ilezo zinto lezo. So uyabona nje ukuthi ma usuze evarsity kumele uchoose ukuthi which side ungakuphi. So kuwena abantu okhule ofunde nabo evarsity ufika bangakanani babone beshintsha impilo abafike beyizona sebeba ezinye? Hayi baningi. Affecta kanjani lo? Baningi. Especially ngiyibonile lento lokuthi yenze kakhulu uma wenza first year. Ma first year student, so lento le yenzeka nje kalula ngoba like abaningi basuke befana nami. Ufike ungazi umuntu ushiye ekhaya le kude. Yabo. So abantu sebe influence na uzama ukuthi hayi ngakwenzi lokho mhlawumbe vele into eyenziwayo ngizoba right. Gcina usuyenza. So abanye bayakwenza abanye bakwenza sifana. Bayakwenza abanye bakwenza abanye basizwa sebekuphakathi yabo lezi zinto bazenza ezi-wrong uthola ukuthi bayabhema in emadla ama-drugs besizakala abanye basizakala babuye esikoleni basizakala bengabuyi abanye gcina bengamaphara yabo. So injalo nje impilo we have to choose a side ukuthi okay Ntakamasi la kulolu hlelo libuza ukuthi uthakathwe ubani. Now uyayibuza umuntu lapha ekhaya ukuthi umuntu oseqopheleni lokufunda njengawe osahlala esikoleni njengamanje why kulolu hlelo? Why ngenaphi indaba zohlelo kanje nawe? Hayi ngingasho nje ukuthi nami bengacabanga ukuthi ngahamba ukuze kufike la. But njengamanje ngiyabona ukuthi ukukhuluma kuzongisiza maybe kungahle kungisize because so ngikuzama kungenzeki. So mina bengihlala eRess. Sure. Ngihlala noRoomza. So uRoomza end up esomngani. Obviously vele lo muntu lo senze nayo into eningi sishela nayo into eningi thola umuntu sengimthemba like sesiphathana ezosisi. Kanti saba nenhlanhla ke futhi ukuthi mina naye asisheshanga sayichuza lezi zinto lezi bezenzeka lapha esiphithiphithi lesi. Yes. Sakhohla nalokho. Umuntu school digquma boyfriend wise yeah. Yeah, asisheshanga sangena lapho but uthe mase kuphela unyaka kokuqala. Sure. Okay, ube khona lo mjita lo obelokhe efike idlisa satshanyana yabo. Hayi ke nami ngangcina sengibona ukuthi awuthi nami ke ngidlale nezinye izingane. Okay sisi. Yeah, tell me more. So masidlala ke nezinye izingane ke naye athola boyfriend wakhe. Sure. Nami nginowami boyfriend. So kube mnandi ke manje ke sisikwazi nokukhishwa siphume out. Uyabona nje kungena imali. Hawu phela ke angithi khona ama allowance. Oh yeah. Ne girlfriend allowance. Kungena imali ke. Okay. So kube mnandi nje nomngani. So ngicabanga ukuthi inkinga iqale la ekuthenini isimo sami no boyfriend wami nomngani wami no boyfriend wakhe bese singafani. Sure. So ebekhona izinto mengicela mina ku boyfriend wami akwazi ukungenzela like angenzele mangicela imali mhlawumbe khona into engishoda ngayo ingena imali enza ama surprise yabo yonke le nto leyo like esayidini lakhe uthola ukuthi uboyfriend wakhe akakwenzi njalo sometimes mayicela akazi ukuthola ngaleso sikhathi usefuna ngaso. So nalokho ngangacabanga ukuthi mhlawumbe kuyam affect shutho wakho boyfriend wayelelo ijonga romantic. Yebo. Okay. Ngangacabanga ukuthi uyakwenza. So ngiqale sengiba nezinkinga endlini yabo sengizwa ukuthi like uma ngilala khona izinto engizwayo mina umngani wami angazizwa. Uthola ukuthi ngiyavuka ebusuku ngiyambuza ngithi uzwile le nto yabo lento ibivamise ukwenzeka njalo uma sesilala yabo uma sesilala uthola ukuthi ubuthongo sebuzofika. Number 1 into eyenzeka kuba sengathi mazofika ubuthongo bese ngazi ukuthi ngithi angazi ngayichaza kanjani kodwa uma sekuzofika ubuthongo kuba ngathi ngiyashibilika ngithuke yabo like ushibilika lokho kuwa but ngilele
kufika ubuthongo ngaleso sikhathi ngisuke sengazi sengizolala ke like lento le ngize ngayijwayela mase ngishibilekile ke sengizolala kube ngathi khona into evulayo iminyango yes iphinde ivale as if khona umuntu ongenayo like ngijwayele lento but ingihlupha ukuthi imina ngedwa ngizwayo akayizwa yena yabo kuhamba mangilele ebusuku sekukhona lezi zinto esezingihamba manje ziyangcinza ngivuke ngilunywa ngina namaqhuqhuva ngixoxeke nakwabanye bangitshela ukuthi hawo why ungacheck mhlambe izimbungulu lezo yabo ngelelanga ngithola ithuba mangithi kuma trans yabo zikhona izilwanyane ezila ziningi and khona ezimhloshana uyakubona ukuthi lokho ngathi kusencane kusakhula okusho ukuthi ziyazalana ziyanda khona la yes hayi inxake lento biza abantu abafutha befike bezofutha umbhede eRess basho ukuthi bayaxolisa in but abazi ukuthi iqhamukephi imbungulu yabo nami ingihluphe lento le so ebese kuba khona enye ingane ethi yindaba embhedeni kaRoomza wakho zingabibiki ngoba zivamise ukuthi endlini eyi1 ziba everywhere sure like embhedeni wami kumele zibe sembhedeni wakhe futhi yabo hayi ngingayiwarisha ngalonto le ngithi mhlambe iveza ngena kowami angazi yabo ngicine ngiyekela nje lento elinaye like uyangizwela uyeza ukuthi uzwelana nami ukuthi khona izinto ezingihluphayo kanje ngelila ngisiza isivuke sithandaze mina naye ukuthi namhlanje ngiphinda ngashibilika ngaphinde ngayizwa lento le and lezi zinto ziyangincinza ngiyayiklina ziyabuya yabo ngikline zibuye and into engiwarisha kakhulu ke manje uboyfriend useqala ukuhlehla sengathi manje ngiyamnukela ukumbona umuntu noma ningahlangana but akafuna ukusondela eduze ngesinye isikhathi ngize ngizizwe ukuthi something ngathi ngiyanuka ngempela ngathi ngiyanuka hayi iqale ukungikhathaza manje ukuthi hayibo sengizolahlekelwa umuntu wami manje like sekunoshintsho nje akasangithandisisi uyafona khona ukufona sometimes ngimbona ukuthi okay khona into emwarishayo sizama ukuxoxa masixoxa azangitshela athi uyazi ukuthini I hope uyabona ngendlela esenzeka ngayo angisahlali nawe isikhathi eside khona lento engizwayo mangubuka sometimes vele ngicikeke ukuthi angiphume ngihambe hawo ngale kokushaya ngale ukuthi ngenze anything like ngivele ngimangala ukuthi okay at least uyangitshela ukuthi khona into engavela baleke nje engangitshela ukuthi kwenzakalani ufair hayi ingihluphe lento ngize ngikhulume nabanye abantu ke sixoxe ngibaxoxela ukuthi hayibo naku nginkinga kanje lapho izinto ziyaqhubeka kumngane wami kuboyfriend wakhe kusmooth yonke into athi lo sisi engangixoxa naye athi usuke waya kodwa kumbona umuntu yabo mangiya kubona umuntu efika umuntu ethi hawu yaza ngibona lutho uma ngithandaza ngibona nje utshani obucwebile obuhlaza buthule kuthedu yileyo into engibonayo ethi ngane yami angifuni ukuqambela amanga ngithi ngiqambela amanga ngithi hamba ukwenza 1 or 2 ungayithengela nje izinto zokuyigeza wenze in mangimtshela istory sami kodwa angiboni lutho hayi ingixakele ingidide lento ukuthi okay shothi anginalutho kwenzakalani ngami mhlawumbe kumele ngiclean mhlawumbe kumele ngivakashele isibhedlela ngiyobuza sisi ukuthi asikhona kwenzakalani ngami ngalo suku lo ngiphuma kulo muntu lo sengiyogibela etaxini kwaba khona umkhulu engahlezi eduze wakhe yazi wathini lo mkhulu wathi qaphela lo hleli naye washo kuphela nje kanjalo manje since wona kwenzakala idumedume umngane wakho no respond no reaction awenzayo for ukusiza ezumngani umngane nje like si right naye uthukile njengawonke umuntu uthuke njengawonke umuntu si right naye futhi uyazama ukungisiza ngoba siyavuka naye sithandaze
sihambe seyitolo lezi ekuthenga kuzo iwasho fike sithathe iwasho sigeze naye yonke into right but izinto ziyaqhubeka ziyenzeka kumina yabona nje kuyaphithizela kumina angazi ukuthi kahlahle zithini ngisho ngihlezi uthola ukuthi sengiyayithinta sekukhona izinto ezingihamba ngithi kodwa ngiyiboni yo so kulesi sigigaba sonke lesi lo senzeka siqhubeka nempilo yakho kuyimosha kanjani impilo yakho nje kwezinye izinto yabona nje number 1 ungayithembi like sometimes ngizwa ungathi khona ukunukayo ngisaba ngisho into encane engithintayo ngoba angazi uyakwazi ukushintsha ilento le icover yombhedo uthi uma uyishintsha uhambe uyipha omunye umuntu uthenga entsha uphume kuyona ngoba awazi noma ibambelela kuzo lezi ngubo noma kwenzakalani angazi nje kahle angazi kube khona ukulandelela mhlawumbe leyo cover mayikhiphile kulo muntu uyaqhubeka kuba nezimbungulu noma hayi lutho azibibikho angithi siyayithatha sifake washing machine in akabi nalutho nje futhi ngiyabona ukuthi kahle umuntu onenkinga yimina wena akwafika isinqumo sokushintsha indlu yimina umuntu onenkinga sengike ngacabanga lokho futhi nga request ukuthi ngicela ukuthola at least mhlawumbe ngihlale ngedwa ke ngoba angisafuni umuntu ozongipretenda yabo angisafuni imngani angisathembi kwamngani ngi right emva kwakhehla lithe ukuthi kungenzeka kukhombe eduze uke walandelela emva kwalokho wamconfront umngani ukwenzakalani wenzeni ngale story sitelo yekhehla angazi ngize ngimbuze ngithulele nje ngiyambuka but into engenzayo ngiyahamba ngiye in fact like lo gogo ngangeke yena ofike wangabona lutho uma ngiko ukohlola umuntu ufike engitshele into engekho uma yabo it's like amanye abafuna ukadmit ukuthi ababoni oh yes ebese bengitshela into engiyibonayo ukuthi akusiyo ke le yeah so kuba kanjalo but ke sizohlala ndawonye kodwa ngizomove soon babukele emakhaya ngicabanga ukuthi niyaluza udaba la sesixoxa indaba ethi impela ayengabi mnandi kahle because eqaleni ukuzwakela ukuthi umuntu obeyempokophelelo kuyofunda and wafika esikoleni kwahamba kahle wahlangana nomngani bahlala na kusenengcaba ukuthi ke kunenkinga yokuthi kunokuthakatheka khona phakathi and kuyimise impilo yakhe akumuveka kuyindawo siswami mhlambe sibuyele back endabeni ezifundo ke njengamanje kuba umuntu ofunda kuphazamisa kangakanani ekufundeni yonke lento le yebo usayenza ngendlela efanayo hayi lutho izinto ayisafani ngoba ifocus yami ayisekho ayisekho efundweni zami kuphela like sengihamba ngiyibheke ngemuva ukuthi ayikho into wrong eyenzekayo ngami like ngilokho ngiyithinta ngicheck ukuthi like khona izinto engizwayo ziyangihamba yes and angi-understand because angiyiboni yabo ngiphazamisekile ngempela especially uma sekuthiwa umuntu uyahlala uyastadisha njengamanje uvela ulunywe into ongayazi as much as mina nawe singabantu abakhulele into yokuthandaza nani si understand ngaleyo ndlela but njengamanje umyalezo wakho okumuntu osekhaya ofuna ukuya evarsity ofuna ukuya eRess eyohlala khona for next year mhlawumbe ofundayo uthini ngokubuka abangani ubenza odadweni nezinto ama-challenges efana la hayi mina ngiyamsaba umuntu into engayisho nje ilokho ukuthi ngiyamsaba umuntu yabona nje ukuthi kuyangithinta le hayi akusiyona imbali sisi alright ngiyamsaba umuntu but abantu abafani I think into umuntu osekhaya njengamanje uzophuma evarsity ayohlala without abazali eduzane without ama relatives eduzane kuzomela igadi nabazali mhlawumbe ukuthi khona izinto abazaziyo zesizwe ngoba sibuye singazi lutho thina yes uma ukuthi khona izinto mhlawumbe izingane zinike zisebenzise like be cleansing nazo zonke lezo zinto lezo maybe izinto zokuvikela ngoba uthola ukuthi izinto zingithole njengoba ngivikelekanga yabo ngoba abanye abantu bayisebenzisa lezi zinto zabo bayisebenzisa and abanandaba sure
Sibonga kakhulu sesisikhathi sakho, sithembe nanokuthi ke esikoleni ngizoqedeka nelilanga sikubona uyi-safety officer semthethweni uqashiwe. Hayi ngiyathemba kakhulu futhi ngiyathandaza ukuthi lokho kwenzeke. Ngiyabonga. Ngokwesifiso sakho ufuna ukusebenzela eKZN, Limpopo, Gauteng, ufuna ukusebenzela laphi mase uphuma emsebenzini? Mina ngifuna ukuhamba kakhulu ekhaya ngisho ngaba khona la eKZN nje nge-right. Hlala ubona abazali. Ngithanda mina umama. Ziyohonde makubi inkosi impela. Right, sibonga kakhulu ke ohlelweni olubizwa ukuthi uthakathwa usisini yaluza kudaba lakhe libeka. Anake siza umbono yenu ke nane comment section yethu siza ukuthi niphawula nithini ngalolu daba. Mhlawumbe khona omunye orelateayo nesitory sakhe. You can share nathi siza ukuthi olwakho udaba lwahamba lafika. Ungakhohlwa ke mangabe mhlawumbe nawe khona isitory ozanaso wakwathakatheka noma umngane wakwathakatheka noma ekhaya kwathakathwa sibhalele ku-email address yethu. Soxhumana nawe sizwe ukuthi sixoxa sibekanaphi ngodaba la gama lami King Sichaka ngolapha kaluqa okwamanje inkosi abe inkosi babantu kuwe ngisale kahle. Ngihleli ngedwa la ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q, so usebenzisa uthi black 50 i-promo code mufuna ukubheja. So immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-50 rand mahala mase bekunikeza nama spins ay-25. So ibani ni register, ngiyithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.